Amugo amasung UCM na sindana athauba singi yatafam oriba kekrupata the Great June Uprising Unity Day ki Thouram pangtokre Manipur gi apunba saktam kaibi yaroi haiduna kumja English ngani subna amagi June 19 ngasigi numit asida haukiba miyamgi iho aduda thawaina ponthapi khraba athauba athaubi 19 ningsingduna kekrupata leiba athauba singi khobamda haikatleka tamduna kunmanga suba the Great June Uprising Unity Day ki Thouram adu mapungfana pangtokhe Thouram adu ayuki pung mangada yakairol saktuna hodokhe madugi matung Laishon Tinson ge Thouram na makha chathakhe paring naina chatharakiba Thouram ge sarugama oina UCM amadi amuko ge fira tangkhai chingthaduna athauba singe mafamda thangta gi thaugal amadi General Salute piduna ikai khumnabutke madugi matung tarakpada Observation Committee ge Chairman so oiriba UCM ge President YK Dhiren amasung Observation Committee ge Vice Chairman oiriba amuko ge President Sanjoy Sorokaibamna luchinglaga athauba 19 ge mafamda haikat lekat tamke Unity, Integrity and Peace haiba wakhalonda pangthokpa Thouram aduda lamdam asigi tongan ba furuki luchingba sing yauna CSO Mahairui Loop Nupi Loop ki luchingbi sing amadi tongan ba mafumdagi lakpa miyoi kayana athauba 19 ge khubamda haikat lekat tamduna ikai khumnabut ke Loinana, Miyamgi Oiba Thouram Amasu, Mafamadda Pangtoke, Thouramada Observation Committee Chairman YK Dhiren, Vice Chairman Sanjoy Sorokaibam, Amuko Advisor Ito Tongbram, UCM Consultative Member Y Dilip Kumar, Khomtram Ratan, Amkelge President Laurembam Ganbi, PLM President Soraisam Memcha Amade KIL President RK Sanahanbina, Chingbana President Member Oina Sarugya K. Thouram aduga mari leinana Observation Committee ki Chairman so oiriba UCM ki President YK Dhiren hai kumja English ngani subna amagi June 19 ngasigi numida sida Manipur ki miyamna hongnaruba naidana lamdam asigi apunbagi saktam kaibi yaroi haiduna iho hokibane miyamgi iho adu ngasidi chahi kunmanga mapung fare ngasisu lamdam asigi apunbagi saktam da singnarakpa leptre June 19 ki miyamgi iho adu Manipur ki puwari da yamna maru oiba numit ama oina leire miyamgi iho aduna Manipur thugaina ba hotnarakiba sing adugi mayukta lamdam asigi miyamna amatto oina lepminaduna Manipur ki apunbagi saktam kankhibane iho aduda maraiba ki damak athauba athaubi kayana thawaina pontha piki athauba athaubi sing aduda leikiba kanglu furum amatto oina leminagadabani haiba wakalon adu ngasisu aikhoi gi miyam asida adumak lengdana leiri haiba adu ngasigi numit asina mayik sengna utli haina mahakna makataki आइए कांगलुप की इंटरेस्ट लंबी थिंजनबा नत्रगा ब्लॉकेट तोक्सनबा हाईवे ब्लॉक तोक्सनबा तोंगान तोंगान वखन की अखोई मसेल दा हरास तोगदबा अखोई मसेल दा अवाब पीगदबा थबक थोरम सिंग असे मसी वखन तामिनर कांदा ngasi dagi hora kanda अखोई अपुनबगी यूनिटी अमसुंग इंटीग्रिटी की वाखलोन से पुमिनर कांदा कांगलुप खुदिंगबकी पुरुप चा पुनमक्ता ngasi ऑब्जर्वेशन कमिटी की चेयरमैन अमोयना इन अपील तौनिंगबदी अखोई इंडिया न सिलेलिबा लांगलो ngasi dagi अखोई नानथोकनबगी अमता ngairaba पांबैदी अखोई पुन्न हिमिनबा अमसुंग पुन्न चाखनमिनबने अदुना अखोई मसेल वागदबा अखोई मसेल खोंगदा थांगना यानजिनबा मानबा थबक थोंगसिंग मखल अमतगी अखोई चथदना अखोई पुन्न हिमिनबा पुन्न चाखनमिनबगी लमादा कोई हाईवे थिंगबा नत्रगा तोंगान तोंगानबा चंगथोक चंगसिन यानद्रिबा अखोई मसेल की मरते नुंगसिनद्रिबसे बसी कोंगनबा ngasi numi maru oikraba 18 June na sigi numi dasi dagi amu anna अखोई पुन्न वाखल तामिनर कांदा अखोई अपुनबा मणिपुर मा सागनमिनसी Thouram aduga mari leinana Observation Committee ki Vice Chairman so oiriba amuko ki President Sanjoy Sorokaibam hai iramdamase kanglup furup amade lining laishon da yumfam oiraga thugaibi yaroi komja English ngani kunumdoi gi me ahundagi chatharakliba irang asida India lengakna kumhai yengbagum proxy war chathariba ase miyamna yaba ngamloi su amadi nansu da leiriba kuki khulai paiba singna akhoi gi khunai ase muthatna ba hotnarakliba sida India lengakna thingnana ba hotnadri lenga ama leiragadi lenga की पांगथोफम थोकपा थबक सेंग पांगथोकदबने लमदम असे कांगखोंग चाइदुना थमलिबा से खुदकता लेफनगदबने वाहन थोक याउद्रबा इंडिया लेंगा की पॉलिसी सिंग असिना चथरकलिबा लुजदब थोंग असे याबंगमलोई प्रॉक्सी वार खुदकता लेपकदबने लमदम असिगे मियामना अमत्तो ओइना लेमिनदना इरमदम असे कन्मिनसे हाइना महाकना मखाताखी
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯟꯅ ꯆꯪꯁꯤꯟꯃꯤꯟꯅꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯔꯝꯗ ꯏꯔꯩꯕꯥꯛꯁꯦ ꯀꯟꯃꯤꯟꯅꯒꯅꯤ 2029 ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁꯇ ꯄꯨꯡꯂꯣꯏ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯏꯁꯇ꯭ꯔꯣꯡꯂꯤ ꯑꯣꯄꯣꯖ ꯇꯧꯏ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯔꯝꯗꯝ ꯏꯔꯩꯕꯥꯛꯁꯦ ꯅꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯅꯕ ꯃꯥꯡꯍꯟꯅꯕ ꯇꯣꯠꯅꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕु ꯅꯝꯊꯅꯕ ꯍꯤꯡꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯪꯅ ꯆꯤꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯟꯗꯥꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯔꯥꯏꯠ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯥꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯔꯝꯗꯝ ꯏꯔꯩꯕꯥꯛꯁꯦ ꯅꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯛꯀꯦꯒꯅ ꯐꯖꯅ ꯉꯥꯛꯄꯤꯔꯣ ꯉꯝꯂꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯒꯅ ꯅꯤꯡꯇꯝꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯤꯊꯣꯛꯈꯤꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯐꯒꯅꯤ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯅꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯥꯊꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯅ ꯃꯈꯜ ꯃꯈꯥ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯇꯤꯛ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯨꯚꯃꯦꯟꯠ ꯀꯌꯥꯃꯨꯛ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯊꯝꯖꯔꯤ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯚꯥꯔꯠ ꯁꯔꯀꯥꯔ ममिंग तगरब स्टेट गवर्नमेंट नखोइन मथौ मफम नखोइ नतौसिंग अदो फजन पांगथोलक खुनाय असिदा कांखोंग सेहाली वालिबा मुथन होनरिबा सेमिलो द इकोनॉमी द बिजनेस द एजुकेशन द कल्चर द मंगन होनरिबे खुदक लेप कदबने हाइजे थमजरगा वाफम गतन लोसिंजरी थैंक यू